Poštovano predsjedništvo, poštovani musafiri, poštovani delegati, Esselamu alejkum. Veliko mi je zadovoljstvo da sam danas ponovo ovde među vama. Zaista je ovo jedan veoma značajan čin za Demokratsku stranku Batan. Skupština je jedan demokratski čin koja daje jednake mogućnosti svima da budu birani i da budu izabrani. U to ime dozvolite mi prvenstveno da vas sve skupa selanim u ime naših članova, simpatizera, Bošnjaka, Pečko-istočkog kraja i da Skupštini poželim uspešan i plodonosan rad. Svakako da se u mojoj diskusiji jako pridružujem lijepim riječima koje su izneli naš ministar i poslanica Duda na adresu koalicije Vakat. Vakat postoji od 2004. godine. Učesnik je u svim procesima i u stvaranju nove kosovske državnosti. Nezaobilazan faktor u svim tim procesima. I u momentu, sve se to dešavalo u momentu kada Kosovo piše svoju novu istoriju, prve stranice svoje nove istorije. Šta nas to veže, gde smo ovoliko dugo godina zajedno? Vakat je koalicija sa najdužim stažom u političkoj praksi, u posleratnoj političkoj praksi. Šta nas to veže? Veže nas svakako zajedništvo, jedinstvena vizija, veže nas vjera i veže nas zajednička ideja o svemu, o svim pitanjima koje su ispred nas. Biti izabran na današnjoj skupštini, na svim prethodnim i na onima koji će doći, jeste privilegija, ali je i velika obaveza i čast. Dakle, mi imamo dobra ustavno-pravna rešenja koje su do sada postignuta i koje su upisane u Ustavu i svim zakonskim dokumentima, ali ostaje posla i za naredne generacije, i za naredne delegate i sve organe stranke koji će biti danas izabrani na jedan demokratski način. U to ime, još jednom dozvolite mi da Skupštini poželim uspešan rad, a novo izabranim članovima veoma uspešan rad u svim organima stranke.